Reka dutangire turagarutse nk'uko bisanzwe. Turabiyegereje mu kiganiro cy'igurwa n'igurisha abakinyi, ndetse tugiye kubazanira inkuru nziza zishushe z'abakinyi bemejwe n'itimu zashize imbere zigiye kuzana, zigiye kugura, ndetse tunababwira n'abakinyi nyine bamaze kugurwa cyangwa bamaze kugurishwa bemejwe n'amatimu yombi. Ni ukuvuga ngo itimu yagiyemo cyabuza n'itimu yakiniraga. Rero turabiyegereje, ni karibu. Ndi kumwe nanone na mugenzi wanje Desire Mugisha. Rero nk'uko nari mbibasezeranije, reka dutangirire muri shampiyona y'Ubwongereza, aho tugiye gutangirira ku bakinyi itimu zagiye zigaragaza zifujije zashize ku mwanya wa mbere ko zigiye kubagura. Dutangiriye muri Arsenal, yifujije ko igiye kugura abadefanseri babiri yifuza, ariko muri abadefanseri babiri yifuza kugura umwe. Hariho Stones ukinira City, ariko amasezerano yiwe yarangiye iyi season, ni ukuvuga ko ari free, ari ku buntu, ntarabona itimu, amasezerano yiwe yarashize muri City. Hari undi mudefanseri ukinira muri Aston Villa witwa Konsa. Arsenal yatanze ko yifujije ko muri abo badefanseri bombi yaguramwo umwe uzaba uhagaze muri uyu mwanya wa Saliba. Turabibuka ko Arsenal Saliba aheruka kugira imvune, abonye imvune ejo bundi mu gikombe cy'isi ubwo yakinaga muri semifinal Ubufaransa bukina na Espagne. Rero Arsenal bakaba bari bafite gahunda yo kugura umudefanseri, ariko noneho niyo mvune ya Saliba izemo noneho barusha kubigiramo imbaraga. Ariko tubibutse ko Arsenal ifite abandi badefanseri benshi cyane. Twatangiriye kuri Ben White, Timba bakina ku mwanya umwe, bafite Gabriel, bafite Mosquera, bafite Calafiori, bafite Incapi, bafite Lewis Kelly. Badefanseri barindwi basanga n'uyu Saliba wavunitse. Sinzi wacu nawe araza kugaragaza kwisesengura atubwira impamvu Arsenal yashizemo imbaraga gusubira ku isoko ifite abadefanseri barindwi bose barenga. Rero tukiri no muri Arsenal, reka tubabwire ko yagarukanye imbaraga kandi kuri uyu mukinyi gize igihe yashakishije kuva muri iringa rishize, umukinyi wa gatatu ukinira Newcastle witwa Bruno Guimaraes. Umukinyi mwiza wa hagati, ukina hagati, akina ku munani, akina kuri gatandatu. Arsenal yabigarukanyemo imbaraga ubwo mu iringa rishize yatanze miliyoni 50, Newcastle irazanga, yanga ayo mafaranga, ndetse babwira ko nta gahunda bafite yo kugurisha uyu kapiteni wabo. Arsenal yagarutse uyu munsi, yagarukanye andi mafaranga menshi ubwo yatanze miliyoni 70, iramushaka, yabizanyemo imbaraga. Aha Arsenal kandi yagaragaje ko yifuza undi mwataka w'imbere, Oyarzabal. Ni umwataka wo mu Espagne ukinira Real Sociedad, ndetse yitwaye neza mu gikombe cy'isi, aho yagiye yatsinda ibirazo byinshi, yatsinze ibirazo birenga 3, yatsinze ibirazo 4. Ni ukuvuga ko ni umukinyi nawe mwiza bashaka kongera hariya kugira ngo bongera imbaraga zarazo kwataka, barebe uburyo babona ibirazo uyu mwaka ushize byagiye biba bike. Rero muvandimwe, nawe uraza kumbwira niki Arsenal muri make, niki ishaka kutubwira mbere yuko tuja mu zindi timu. Tubanze dusesengura kuri Arsenal, niki muri make Arsenal ishaka kutwereka, kongera kuja ku isoko ikatwereka ko ushatse kongera umudefanseri w'inyuma, mu gihe tubona ifite benshi bagera kuri 7. Nura Saliba nawe bemeje ko atakibazwe, ariko bagiye kumuvura, azotwara igihe cy'amezi 2 cyabuza 3. Aho hagati bafite Zubimendi, bafite Rice, bafite Eze, bafite Odegaard, ariko nanone bashaka kongera Guimaraes, bafite Merino. Arsenal niki ishaka kutubwira hari imbere igiye kuzana, ifite Kayavas, ifite
ifite abandi ba Saka bakina ku ruhande, ifite uyu nguyu Tolisso, ifite abataka benshi. Arsenal muri make niyo message ishaka kutwereka iyi season tugiye kwinjiramo. Ngahe nawe ugire icyo watubwira kuri Arsenal ikiri kitwereka hano muri make. urakoze cyane bwana Sibomana. Mu kigaragara cyo Arsenal ushaka kwipanga, cyakora kera yipanze. Ni timu yatwaye igikombe cy'ubushize cya EPL, ikaba kandi yarageze finale ya Champions League. Urumva mu buryo bugaragara ntibashaka gutakaza izina ryabo, ntibashaka gusubira inyuma, kandi bashaka kuguma kuri top, kandi bafite amahirwe kubera ko n'ubundi nibo urebye muri Big Six nibo bagifite koca wabo. Abandi bagiye bahindura abakoca, turebe nka Liverpool yahinduye umukoca, Man City yahinduye umukoca, Chelsea yahinduye umukoca, Tottenham yahinduye umukoca, arizo Big Six zo mu Bwongereza. Urumva Arsenal nanone iracafite amahirwe yo gukomeza gutwara, ishobora no gutwara igikombe kandi cy'ubutaha. Unakurikiranye n'ukuntu bari kugura abakinyi, bafite amahirwe menshi yo gutwara igikombe. Ariko nanone kuza kwa Gimareze ntibisobanura ko aho tutumvikanye nawe, tidusobanuye ko Zubimendi iyo bagiye gusubira inyuma cyangwa se gushira, kuko Zubimendi ni umukinnyi w'umuhanga, akoreye Arsenal ibintu byinshi, yayikuye kure. Twanavuga ko ari mu bagize contribution mu gutwara igikombe, kubera ko Arsenal yari igize igihe, Arsenal yari igize imyaka igera kuri 42 nta gikombe. Urumva Zubimendi nawe afite uruhare rwiwe mu kubayeza igikombe. Tukiri nanone kuri aya makuru y'igura ry'abakinnyi cyangwa se n'igurisha ry'abakinnyi, reka dukomereze mu timu ya Chelsea. Ikipe ya Chelsea yasinishije umudefenseur yakuye mu timu ya Crystal Palace w'umufaransa w'imyaka 26 witwa Maxence Lacroix, ikaba yamusinije ku miliyoni 50. Uwo mudefenseur akaba yaragaragaye muri iki gikombe cy'isi cy'ubushize, yagiye atsimbura, yinjiye ari umutsimbura mu match nyinshi, yagiye yinjiye ari umutsimbura, ariko akaba ari umukinnyi witwaye neza, umudefenseur mwiza kandi acyari mutoya. Akaba Xabi Alonso yamugiriye icyizere cyo kumuzana mu timu ya Chelsea. Ashobora kuzafasha Chelsea. Ureze Chelsea yari ahantu nayo yagiye defense yayo yagiye yisheganya, cyangwa se yagiye yari ifite faiblesse muri season ishize. Ngubwo niyo mpamvu bari kugura aba defenseur, bashaka kongeramo imbaraga muri defense. Tukiri nanone kuri iyo timu ya Chelsea, umudefenseur wayo Trevoh Chalobah w'umwongereza, akaba nawe ari gushakishwa cyane ni timu ya Como yo mu Butaliyani, ikaba iri kumushakisha, bakaba bari kuganira na Chelsea, ariko umukinnyi we akaba asandukera n'uwamaze kwemera kuja mu timu ya Como. Trevoh Chalobah ni umukinnyi wa Chelsea ugize nk'igihe, ari mu bakinnyi batwaye Club World Cup, ari mu bakinnyi bahaye Chelsea ibikombe byinshi, yagiye yitwara neza cyane muri Chelsea. Iyi season ishize akaba yari yabanje gutizwa mu timu ya Crystal Palace, ariko akaba yagarutse season itararangira kubera ko impamvu bari bamukeneye cyane nyuma yo kuvunikisha undi mudefenseur wabo. Yahise aza arakomeza muri wa mwanya wiwe nanone agana mu timu ya Chelsea. Ubu ngubu rero akaba ari gushakishwa n'itimu ya Como yo mu Butaliyani, kandi ikaba bigeze ku mwisho cyangwa se ikaba bigeze aho kwemezwa, kubera ko n'umukinnyi bwiwe amaze kuzemera ashobora no kugenda. Rero reka twitege Chelsea uko nayo izaba imeze, nimba igiye guhangana na Arsenal.
izi timu za England cyangwa se zino timu nkuru zagiye zigura abakinnyi bakomakomeye kandi zisa nkaho ziteguye ibintu bikomeye cyane iyi season iza, ni nkaho izaba ikomeye kubera impamvu z'ukuntu bagiye bagura abakinnyi. Urebye Tottenham yaguze abakinnyi benshi nubwo yarigize season nka zibiri igarukira ku mukingo wo kumanuka, ariko ikaba yaraguze abakinnyi benshi bishobora no kuzayifasha kugaruka kandi muri Big Six nk'uko biba bisanzwe. Nanone muri Liverpool naho nubwo isa n'icecetse, ariko ikibazo cyari nk'umukoca, ariko iyi season bakaba bongeye guhindura umukoca, muri make nabo ni nk'abo baje bipanze. Arsenal yo ariyo champions cyangwa se ariyo baherutse gutwara igikombe, nanone yo bacafite amahirwe manini cyane kubera impamvu zo kuba batigeze banahindura na koca. Muri make iyi season izaba ikomeye kubera impamvu z'ukuntu abakoca bose bari kugura abakinnyi kandi bakomakomeye kandi banafite inyota yo gutwara igikombe bose. Urebye ari uwa Liverpool ashaka gutwara igikombe, ari uwa Arsenal ashaka gukora amateka yo kubitwara kabiri gakurikirana, ari n'umukoca wa Man City nawe ashaka kugitwara muri Man City kuko yabitwaye muri Chelsea ibindi bikombe byinshi. Urumva iyi season izaba ikomeye cyane, tubihange amaso turebe ukuntu bizaba bimeze. Urakoze cyane bwana Semana, nawe kuko nari mbyumvishije, ngaho nawe gira icyo ubivugaho. Tugarutse kuri Zubimendi tutarakomeza, Zubimendi noneho urebye imikino ya nyuma season irangira, urabona uburyo yagiye akina ari hasi cyane. Imikino yiwe yagaragaye ari hasi cyane mu buryo utamukompare. Byenda tuvuge Arsenal uyu munsi ibonye Bruno Guimaraes aje aho ngaho nta kibazo, ibintu biragaragara. Zubimendi nuko akina yinjira asimbura, akina atsimbura kubera ko urabona Bruno Guimaraes ntiwamugura ngo umwicaze, ntiwakwicaza Rice. Ukurikije n'imikino ya nyuma urabona ikosa rya mbere akoreye amakosa, urukino rwahuje Arsenal na Manchester United ni urukino Arsenal yakiriye Man iwabo mu rugo muri Emirates Stadium, ubwo yaje gutakaza ubwo rukino ku birazo 3-2. Ni uvuga Man yegukanye itsinze Arsenal ibirazo 3-2. Muri ibyo birazo 3-2 byatewe n'amakosa ya Zubimendi. Kandi wibuke ko icyo gihe Arsenal yari mu mwanya mwiza wa mbere, yari ishaka kugenda imbere n'amanota menshi kugira ngo mu buryo idakora amakosa ngo City begere. Aha irindi kosa ryakurikiye indi game bakinye, haza kubona ikindi kirazo kivuye mu makosa ya Zubimendi. Indi mikino yose yakurikiye Arteta yahise yicaza Zubimendi, aramwicaza kabisa, yasigaye amuheza iminota mike ya nyuma, ariko yahise amwicaza, ahita afata Rice agaruka ku mwanya wa 6, ku 8 akinisha Lewis Kelly. Wibuke neza game za nyuma, Lewis Kelly niwe wakinye game za nyuma. Na finale ya Champions League uribuka ingene Zubimendi yaricaye, ntabwo yabanjije. Lewis Kelly niwe wabanjije arakina. Rero aho ngaho nta mpaka zihari kabisa. Bruno aje, Zubimendi aricara, azayinjira atsimbura. Ikindi nuko mbizi neza Zubimendi iyi nkuru ya Bruno nawe byenda arayibona, nawe yakoresha abakinyi barabibona, abakinyi timu ziba zishaka amasengesho yiwe yari gusenga Newcastle ntiyemere ko uyu mukinyaza, kuko naza azaba umwanya kabisa, azaba umwanya azayinjira gusa nyine muri ya minota ya nyuma. Cyabuze muri izi game zindi hari za Carabao, kina za Carabao za FA zenda ni azabona umwanya, ariko nka Champions League na League Bruno naza kabisa Zubimendi azabigirira nk'ibyago nyine. Rero dukomeje n'izindi nkuru ziri kuvugwa nizemejwe, tukiri mu Bwongereza nanone, West Ham
umukinnyi wabo warushakwa n'amatimu menshi Samavila. Duhereye kuri iyi Arsenal yamwifuzaga kumugura, Manchester United, Tottenham na Roma iyo yari yabigaragaje yanatanze n'amafaranga menshi, miliyoni 40 n'imisago hafi 50, ariko West Ham irayanga. Mu buryo yazayitegura kuza gutanga andi mafaranga menshi, barebe uko bamwegukana uwo mukinnyi wa West Ham ukina imbere uva mu gihugu cya Netherland. Ariko nanone uwo mukinnyi aza kubabwira ko nanone atari akabumbo gusa dukinira n'ifaranga, tuba dushaka n'agashara gatubutse. Ubwo itimu yo mu Barabu muri Saudi yitwa Al Hilal ubwo yaje kubyinjiramo, ishyiramo amafaranga menshi, miliyoni 50 irenga, iramwegukana. Urabona Saudi ni igihugu kikiriha n'abakinnyi umushahara munini cyane. Uwo mukinnyi rero ahita yemera, ubu nyine n'umukinnyi wa Al Hilal. Izo timu kabisa zikaba zamutakaje zamubuze. Rero uwo n'umukinnyi wemejwe. Undi mukinnyi waraye wemejwe ni uyu mukinnyi wa goalkeeper wigaragaje cyane mu gikombe cy'isi wakina Cape Verde, umukinnyi goalkeeper munyezamu wa Cape Verde, ubwo yaguzwe n'itimu ya Colo Colo, ni timu yo muri Chile, mu gihugu cya Chile. Ariyo timu yamwegukanye kabisa, byemejwe. Ni umugolikipa ukuze w'imyaka 40, ariko nanone yagaragaje ko akeneye gukina byibuze indi season imwe cyangwa zibiri. Rero Colo Colo yo muri Chile ikaba yamuguze, yamwegukanye. Rero indi nkuru nanone nuko Manchester United nanone yagaragaje ko yifuza kugura umukinnyi wa hagati wa Bournemouth witwa Scott, umukinnyi w'Ubwongereza muto uri munsi y'imyaka 25. Yagaragaje ko imushaka. Murabizi ko Man U yavuze ko izagura abakinnyi bo hagati batatu, ubwo yamaze kugura Santos uva muri Chelsea, bagura Tielemans wavuye muri Aston Villa, bari banaguze na Anderson wavaga muri Atalanta, ubwo bari bemezanije ko bazamugura, ariko bamaze kugera muri medical baza gusanga afite imvune, bamusubizayo, bavuga ko batamugura afite imvune kandi ikomeye. Nuko rero bamusubizayo ntibakimugura, ariko nanone gahunda yo kugura undi mukinnyi wo hagati baracyayifite. Amahirwe menshi ni kuri uwo mukinnyi wo hagati ukinira Bournemouth, Scott. Nanone tukira aho ngaho, umutoza wa Man City ejo yemeje ko Rodri ugize iringa ryose waho uvuga ko wenyine abyifuza kuja gukinira muri Real, na Real ikaba yari yabihaye amahirwe mbere iza kubyikuramo, ariko kandi bikurikiranye na performance ya Rodri, Real kandi yabigarutsemo ibyinjiramo. Ariko kandi aho bitandukanye n'ibyo, Maresca yaje kwemeza ko uyu mukinnyi afite imvune yari yarabonye season 2 zishize, ko yamugarutse, ko n'akazi rimwe azobagwa. Rero iyo nkuru nayo ikaba yaje isa n'icya Real umugongo, kuko Real yari yabigarutsemo. kandi rero ntituzi Real nimba izamasha kumugura afite iyo mvune, cyabuza nimba izarinda gakira, cyabuze ikazamugura season iza. Ariko Real yari yabijemo n'imbaraga byose. Rero reka tuze kureba muri iringa riza, tuzababwira iyo nkuru ko bizaba bimeze. Rero tuvuye mu Bwongereza nanone tuje muri Real, nuko Real kandi yabijemo n'imbaraga nyinshi nyuma yuko bagize igihe bashaka Olise ukinira Bayern. Rero Bayern ikaba yabakaniye kabisa, yabakuriye, yababwiye ko Olise atari kugurishwa, nubwo bamutanze amafaranga menshi. Yababwiye ko Olise badafite gahunda yo kumugurisha. Real rero ikaba yasimbiye nanone ku itimu y'abaturanye aho ngaho yo muri Bayern yitwa Leipzig, nayo mu Budage ikaba yashatse kugura umukinnyi witwa Yan Diamond. Ni umukinnyi mwiza cyane washakishijwe n'itimu zirimo Liverpool, Arsenal, Man City na PSG, ariko
ejo bundi igikombe cy'isi kija kurangira uwo mukinyi ahita ahitamo itimu kuko itimu yiwe akinira mu Leipzig yemeye kumugurisha, iravuga ngo itimu yose izoza igatanga amafaranga twe dushaka tuzamutanga, ntabwo twitaye ku itimu iyo ari yo yose tuzamutanga. Rero uwo mukinyi yari amahitamo y'umukinyi wo guhitamo itimu azakinira, yahisemo PSG, ariko nanone amaze guhitamo PSG bari batarangizanya ibintu byose PSG na Leipzig kumvikana ibintu ibyo ari byo byose bijanye n'amafaranga n'ibiki, ariko nanone uyu munsi Real yabyinjiyemo, yahise itanga imiliyoni 100 kuri uwo mukinyi. Rero uwo mukinyi nawe yahise yemera ko ubusabe bwa Real, aravuga ngo itimu zibiri ahaye amahirwe ni Real na PSG, nizihitamo nizumvikana na Leipzig iwe iyo ari yo yose azayinjiramo. Tubibutse ko muri iringa rishize Arsenal na City bamushatse ariko aranga, aravuga ngo ntabwo ashaka kuza mu Bwongereza gukinira izo timu zombi zimushaka. Rero uyu munsi akaba ari inkuru iri kuvugwa cyane, Real yabijemo ishizemo imbaraga, bakeneye umwatakare ya nyuma yuko Bayern bahakaniye ko Olize atari ku isoko. N'umukinyi mwiza witwaye neza mu gikombe cy'isi ubwo yakiniraga Ivory Coast, na Leipzig yitwaye neza mu buryo Real hari imbere. Rodrigo yagize ikibazo cy'imvune zigenda zigaruka, rero bashaka umwataka mwiza hariya kandi ukina ira nimero bashaka. Nanone Real, tukiri muri Real nanone yafunguye imiryango yo gutanga Mastantuno kumutiza, itimu yose imushaka bafunguye imiryango, mwaza mukamujana bakababatiza umukinyi mukamukoresha season imwe yashira akagaruka muri Real, tubashaka kumugurisha burundu. Nanone undi mukinyi Real ishaka gutanga burundu no mukinyi witwa Asensio, umuhungu ukiri muto ukina inyuma, bashaka kumugurisha kibarabona itimu nawe bakinguye imiryango bavuga ko bashaka kumutanga, babonye itimu imugura burundu zaba byiza cyane, nibyo bifuza, nkuko na Mourinho yasabye Perez ko ashaka undi defenseur. Perez amubwira ko Asensio kiri muri iyi timu nta wundi defenseur yakongera, bisaba ko Asensio agenda, Mourinho nawe bumva ubusabe bwiwe Perez asubire ku isoko bongera undi defenseur. Ariko nanone mu gihe Asensio ataragenda, Perez yavuze ko atagura undi defenseur. Dusimbiye muri Barcelona, nanone Barcelona nayo hejo haje imvune y'umukinyi wo hagati witwa De Jong, umukinyi uva muri Netherlands, umukinyi mwiza wo hagati. Barcelona iri mu bakinyi babiri ihemba amafaranga menshi, ariko nanone umukinyi yagunye kugira ibibazo by'imvune mu bugejo, yatangaje wenyine nawe abyivugira nyuma yuko bamaze gutangaza ko yabonye imvune kandi ikomeye, nawe yabyemeje avuga ko yagunye gukina igikombe cy'isi, ariko nanone afite iyo mvune yayikiniraho, ubwo baje gusanga ari imvune ikomeye cyane. Rero ntibaratangaza igihe amezi azomara, ariko ntazobagwa, ni imvune gusa ikomeye, bizasaba igihe nyine kuma kumuvura, ariko ntabwo biri muri gahunda yo kuzobagwa. Rero ni inkuru yaciye Barcelona umugongo, yababaje, ariko nanone baracyafite icyizere ko umukinnyi azagaruka kandi agarukanye imbaraga. Nanone muri Barcelona nabo bari mu biganiro byo kugura Cancelo, bano ko Cancelo bari bamutijijwe iyi season ishize ava muri Al Hilal. Nanone Barcelona irasaba ko kanone babongera indi season imwe bakamusubirana, ariko nanone Al Hilal nayo irasaba ko bamugura burundu, badashaka kumutiza. Ariko nanone bari mu biganiro, Al Hilal iracyakinguye imiryango ya Cancelo, baracyabaganira na Barcelona, kandi n'umukinyi nawe arabishaka kugaruka muri Barcelona. Indi nkuru ni ya Otamendi, nawe watangaje ko uyu munsi hagaritse gukinira igihugu, navuga international, yahagaritse uyu munsi gukinira igihugu cy'iwabo Argentine, asigaye kuzakinira itimu arimo Benfica, ariko international kabisa. Yasezeye ejo, yasezeye ko
yahagaritse gukina. Ni umudefansere w'inyuma kandi ukuze ufite imyaka myinshi, yagiye akinira timu zitandukanye, rero akaba yasezeye. Rero turabashimiye kandi turaguma tubazane n'izindi nkuru nyinshi ziri kuvugwa, igurwa n'igurisha, nakagaruka. Murakoze.